سيدنا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا محبوب رب العالمين. سدرا طریقت نقشبندیہ قادریہ دوستان دی نظر ہے. نقشے بندی طریقت دا سلسلہ ہے، نقشے بندی طریقت دا سلسلہ ہے، مولا علی نجد عبیر ہوئے، مرشد پاک دی جلال نے لچ رکھی، حسن بصری جے فقیر ہوئے. پھر آئے شیخ حبیب اجمی لوہے اتنے جڑ لکیر ہوئے. شیخ ابو عثمان داؤد ہوری، شیخ ابو عثمان داؤد ہوری بڑے اچھے طریقت دے پیر ہوئے. حضرت سر سکتے دی خیر ہوئے، حق سچ دے جڑے پیر ہوئے. تے وسن حضرت جنید بغداد والے، بغداد والے، بغداد والے، پاک باد جو روشن ضمیر ہوئے. حضرت شیخ ابو علی رودواری، شیخ ابو علی رودباری، حضرت شیخ ابو علی رودباری کفر میں کے جلانو تیر ہوئے. خواجہ ابو عثمان درویش اچھے لقب مغربی سونے تحریر ہوئے. حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری ڈگے ٹھٹھے آدھے دستگیر ہوئے. حضرت خواجہ محمود نے پاد وچوں وچ صوفیاں بے نظیر ہوئے. خواجہ عزیزات علی رحمت نے، حضرت خواجہ عزیزات علی رحمت نے بادشاہ سرجد و فقیر ہوئے. حضرت خواجہ محمد پاپا سمسی سگوے جیڑے قرآنی تفسیر ہوئے. حضرت سید امیر کلال سونے جیڑے بڑے جلالی نے پیر ہوئے. نقش بند دی جنہ نے نی رکھی، پاہو دین مغاری نے پیر ہوئے. سید بدر الدین محمد نے شان قلم تو نہیں تحریر ہوئے. حضرت مولانا یعقوب چرخی جیڑے فقر دا شعور وغیر ہوئے. خواجہ محمد باقی عرف باقی باللہ، باقی لکھے جو واگ تقدیر ہوئے. شیخ احمد سرحدی قیوم اول سدھے علم ثانی سچے پیر ہوئے. حضرت خواجہ محمد معصوم جیڑے قیوم دوم دی تھان قدیر ہوئے. ابو القاسم شریف دین خواجہ لوہے اتنے جیڑے لکیر ہوئے. حضرت سید عبداللہ شاعر، حضرت سید عبداللہ شاعر
حضرت سیدتنا جاجڑے او وچ کڑیال دے پیر ہوئے تے سید پیر فقیر تنویر سچا